Assalamu alaikum. Жаңайлық туғандар, тыныстар бі? Дәмдістар бі? Тынч отырастар. Нарындырса айтқандай. Ана ilgeri ата боларыз отырған көк чөп. Шеге шығып, өткен кеткенді сүйлешүү. Азыр эми интернетте карап отурабыз, ким не дейт WhatsApp'та деп. Вактыңыздар болсо келип жерде. 5 minut жүрүп кетиңиздер. Жолдо турбагыла отурсаңар, саламга жооп айткыла. Жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарыла деген. Вактыңыздар болсо келип кеңешлешип отуруңуздар. Анан кызбилин чакырып алып, мечитке чакырып дебеңиздер. Зат булбай келе бериңиздер, мен ылдый мечитке баратам. Ал жерде саясат жок экен. Ажекелер болсо ham чыгыңыздар. Bilgen görgönlerdi aytıp. Otobusunda köçer ağay olmalı. Acı kalıp gelip geçire. Gözleriniz bulup kaldı bu arasında. Oturgan yerde şu acı kalıp gelgenlerin, acının farizlerin, vaciplerin daim bayma bay aytıp durçu. Şunun için acekelerde bolsa şunday jakşı nerselerdi aytıp berip turuңuzдар. Bardığınızlar aman bolуңуздар, bardığınızlar jakşı görөм, tinç bolуңуздар.